Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwongeye kwihanangiriza abanyamakuru ba siporo bibutswa ko ari ubwa nyuma bihanangirijwe ko ubutaha bazajya bahamagazwa bagakurikiranwa. Ibi byagarutsweho n'umuvugizi wa RIB Dr Murangira Biteri kuri uyu wa kabiri tariki ya 10/2026 ubwo yaganiraga n'abanyamakuru. Yagize ati "Bantu rero mukora ibiganiro bya siporo mureke guhanganisha abantu, mureke abantu baryoherwe na siporo. Mwe mukora ibiganiro bya siporo mureke amatiku, guhanganisha abafana, gukurura umwiryane ndetse no gutangaza ibihuha." Dr Murangira yifashishije urugero rw'ihangane riherutse kugonganisha abanyamakuru barimo Rugaju Regan wa RBA na Lorenzo Musangamfura wa SKFM, ahamya ko bakabaye barigiye kuri bakuru babo bari baherutse kwihanizwa. Dr Murangira yibukije abanyamakuru ba siporo ko mikoro baba bavugiraho zifite agaciro gakomeye, bityo ko bakwiye kujya bitondera ibyo bazivugiraho. Yibukije abanyamakuru ba siporo ko iyi ari gasopo ya nyuma, ahamya ko ubutaha bazajya bahamagazwa bagiye kwitaba aho kuburirwa. Mu yandi makuru, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump wari waranyuzwe n'uko uwari umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei yakuwe mu nzira, yatangaje ko yatengushywe bikomeye n'uko yasimbujwe n'umuhungu we Mojtaba Khamenei. Mojtaba Khamenei usanzwe ari umuhungu wa kabiri wa Ali Khamenei yatangajwe nk'umuyobozi w'ikirenga wa Iran tariki ya 8/2026. Ni nyuma y'iminsi mike yari amaze atangajwe nk'umusimbura wa se wahitanywe n'ibitero bya Amerika na Israel kuri Iran ku munsi wa mbere w'intambara ibyo bihugu birimo kuva tariki ya 28 Gashyantare 2026. Mu kiganiro n'abanyamakuru, Trump yatangiye muri leta ya Florida muri Amerika mu ntangiriro z'iki cyumweru, yavuze ko yatewe impungenge zikomeye n'itorwa rya Mojtaba. Yagize ati "Umuhungu wa Khamenei ntabwo mwemere. Dushaka umuntu uzazana amahoro kandi akagarura ituze muri Iran." Ubwo Trump yabazwaga niba Mojtaba Khamenei ari mu bayobozi ba Iran bagomba kwicwa, yasubije ko atari ngombwa gutangaza niba arimo cyangwa atarimo. Ibyo yanze kugaragaza neza uruhande rwe, ariko Israel yamaze kubigaragaza aho akimara gutorwa. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yayo yahise yandika kuri X ishinja Mojtaba ko ari umuhezanguni wagize uruhare mu bwicanyi ku ngoma ya se, ndetse ko Israel isanzwe ifite umugambi wo kwivugana abayobozi ba Iran muri rusange nawe arimo. Abasesenguzi muri politiki bagaragaza ko mu gihe Mojtaba yaba ashoboye kurokoka ibitero bya Amerika na Israel, bishobora guhindura cyane uko urugamba rumeze uyu munsi, kuko uyu muyobozi mushya bivuga ko afitiye inzigo ikomeye ibyo bihugu byombi, ndetse akaba umuhezanguni ukomeye kurusha se.